Kermain naon dia, ni fokus amat. Ih, naon dia? Jangan kerman apa yo? Lain main pau. Dasar dia torek. Aing ngomong nage main naon, lain main pau, goblok. Bolon dia, ajak aing nonton bokep. Dasar dia torek, goblok. Makanya dia boga HP. Penonton bokepna dia ulah na HP aing. Tak puas dia sorangan. Saguma dia bela, dasar torek. Ya, Ih, kan maksa amat dia ka aing. beli ke geng HP. Ih, kan dia boga aing dia. Bang ngajak aing mending HP di dia. Aing boga HP mah ieu. Pake main app ku aing. Terus dia mending balik dia ka ditu, gua naik. Kan dah ngomongin dia mah balik ke ditu balik. Aing balik. Oh, ya. Bisdaks, dihamat ya. Aing nek meli HP, minta duit ke main kasih nama, main ke buka duit ya mainnya. Orang lain buka cengcelengan ya. Kumaha ya ini buka cengcelengan ini ya. Orang ini buka cengcelengan. Aduh, kuat aing yo. Oh no. Kuat yang minum di tadi. Yang bersak itu tidak, bukan baik. Anjing bangsat ko yang digojlok di mana het ge. Bangsat, tasnya tadi tuar ko yang beunga. Kemana tuh? Aing nangkeun ya. Woi, Jarjit. Non bed. Coba di dia. Dia lain nu malangkeun ember yo. Hah? Kau yang tadi itu sengaja. Bener dianya anu malangkeun ember yo. Oh, Dia kumain itu sengaja. ngeunahun nyantai. Ini tuh balik. Bang sateta ning nyantai di aing. Budak kemana ya? Jadi dulu tidak. Thank you lah. Jit, Non, Jit. Dio. Jit. Kunaon dia? aing sedih. Tadi kunaon anjing dia. Ih. Aing dia mah teguga HP, anak beli HP. Minta duit ka ma aing, pasti nama aing mau buka duit dia. Aing aya duit mah, tapi na cengcelengan. Ya, dia bawa sabaraha duitna? Asa beungkeut mah. Dia bawa duit sabengkeut. Oh. Dia bawa duit sabengkeut. Heeh. Oke. Rasa mah aya nu ngajual. Di mana? Konter batur aing aya. Bohong. Bener. Bohong. Bener. Bohong. Bener. Terus jadi mual ya, mumpung can laku. Jadi ayo, geus Sudah duit itu. bol. Tahun. Aing nyokot di leulannya ada tungguan di dia. Oh, sudah cari itu. Geura Iya. dia kema geus lo gunung aran tah apa ya? Geura itu. Oh. Oh. Ih, sudah ditubul ada. Bol. Oi, tubul aja. Kumaha aja tadi aing murulukeun heulan. Malu tak? Ya, Beuh, anjir. Dipasih hideungan dia mah. disinggung aing ho. Wal, beraya. Sabukut. Sabukut. Oh, siap. Hitung ulah. Ulah. Bener ya? Oh. Ulah nipu dia nya. Wow, tenang bae. Nipu kok yang diumumkan ya kok yang dibalik. Wow, tungguan intinya. Oh. Ngapain heula? Oh, Buat. gitu. Ya hirup aing karasal amat dak ieu si bogeng di si baron eueuh ieu.
Untung ya PKN itu. Sejajit karunya ya lo dulu mah. Minum gue. Jet, gudang dia. Jangan keras nanti gangguan. Apa ya? Mana? Cing, tuh. Bener yang mau lipu. Bagus tuh Jet, cocok kita jeung main FF dah. Iya bol. Bagus kena. Aku ya jangan main lah. Pauma. Buka lah, coba buka bisi kata buka. Yang mukanya? Oh, gerak buka. Udah. Ya, bener gerak. Sayang dia. Gerak. Cengkelan ya. Sama ya. Cokot-cokot aja. Norak amat dia. Nah, Udah. cok tuh. Cocok lah. Aku yang mau dipakai bantal 5. Biang ya. Biang, pokok nama. Sing belum jagal Gua gue. kecewa. Nuni bolnya. Slow bae. Geus aing selfiean lah ieu mah. Di kamar aing. Andalan ieu mah endah. Ya, beuh. Anak balik ya. Oh, nggak situ. Aing ke kontrol lah ya. Nun ya bolnya. Oh, gitu. Boga tuh aing mah HP anyar tuh, boga. Ih, jaga gede ieu maling HP na. Bagus dia ho. Tai dia ungu, menang melip nang maling. Holah, nonton bokep na masing-masing. Anak balik lah, anak tiktokan helan. Balik aing. Ogeration bokep lah kadit loba. Kodak ieu hirup mending ngumbara sorangan bae babaturan eueuh, ulin ngajak-ngajak. Wih, si Jali, mana HP saya tidak? Jet, coba kadio. HP saya. HP aing lah. Wih, atuh ieu dak bagi tiluna jeung HP aing bagusna ge dah. Oh lah, HP yang mah mahal, harganya ge sabeungkeut. Tapi Jet aing mending foto ke dia. Soalnya ieu make kamera ieu good attitude banget aing. Beuh, teu burik. Tah hayang aing. Lamun motokeun dia mah, kamera aing mah beulah etang teh. Pan dia gitu amat ka aing. Sorry mah. Tadi HP na. Atuh wae bang foto ke aing Jet. Beulah kena ieu kamera aing beulah. Pan dia songong amat dia. Aing balik lah, aing mau fotoan di kamar. Udah si Jar di kuare mentang-mentang buka HP anyar saya tadak. Udah si Jar di balang paling saya tak kejeut dia. Dah HP aing retak. Woi, bajagal dia HP aing retak. Oh no. Hayang magantian dia. Tangan ke Jet ulah pelit dia ka aing. Ih, fokus si Jari terus BP aja sing cara kanan terus dikancil ke BP saya temeke. Umpat aing. Iya, dasar HP aja rusak dia.